To nas tiče. Nama je zanimljivo da Srbija ne izazove rat, a ostalo neka rade što ih je god volja. A drugo, sad neko angažiranje ideološko, političko, mi gubimo jasnu sliku. A nije u našem interesu da gubimo. U našem interesu da znamo točno što se događa, da znamo što možemo očekivati, a ne navijati, a to ste dobro rekli, dobar dio domaćih medija, zapravo velika većina, donose... Uključili su se u nekako navijanje za neku stranu, jednu stranu najčešće. Dakle, oni ove događaje predstavljaju kao događanje naroda, ali nekako drugačije, takozvano događanje naroda iz 90-ih u Srbiji, kada je Srbija opet bila zbog financijskih, zbog ekonomskih, zbog korupcije, zbog nacionalizma u neredima. Pa iza toga slijedio rat. Hvala Bogu, više nismo u Jugoslaviji. Ali to je stvar u kojoj se mi ne bi trebali miješati, trebali bi promatrati sa strane i oni koji nešto pišu trebali bi poznavati i srbijansku povijest, pazite, srbijansku, i trebali bi poznavati njihov politički kontekst što je moguće dublje, ali i znati situaciju u Europi. Da, i globalno zapravo poznavati situaciju, no, evo. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate emisiju Poteštat. U večerašnjem terminu posvetit ćemo, dakle, narednih 45 minuta raspravi oko aktualnosti koje se odvijaju na međunarodnom političkom planu. Najveći dio emisije potrošit ćemo upravo o situaciji i posvetit ćemo situaciji u susjednoj Republici Srbiji. U tučami, u apsolviranju te teme, aktualne teme, znači aktualnih događanja i povezivanje tih aktualnih događanja uopće sa cijelim kontekstom kako i što se događa tamo, ali i što bi iz toga svega moglo proizaći. U tome će mi pomoći čovjek koji je itekako dobar znanac tih prilika i međunarodnih prilika, profesor dr. Tihomir Rajčić, i ja vam želim lijep pozdrav, Tihomire, i dobrodošli u naš studio. Pozdrav, velika mi je čast biti ovdje. Da. Ja bih samo na početku rekao nekoliko riječi uvodno, s kojima ćete se vi vjerojatno složiti, a to je da smo gospodin Rajčić i ja večeras u razgovoru, u diskusiji, bez ikakve intencije, za razliku od većine nekih naših medija ili pojedinaca, dakle, bez intencije da utječemo na vlast u Srbiji, da rušimo vlast u Srbiji i da na bilo kakav način vi i ja bilo kakvu sugestiju sugeriramo građanima Srbije koju i kakvu bi oni vlast trebali izabrati. Jer ja mislim da je to zaista pristojno, a i vi ćete se kao visoki intelektualac složiti s tim. Prvo, što se to nas tiče? Nama je zanimljivo da Srbija ne izazove rat, a ostalo neka rade što ih je god volja. A drugo, sad neko angažiranje ideološko, političko, mi gubimo jasnu sliku. A nije u našem interesu da gubimo. U našem interesu da znamo točno što se događa, da znamo što možemo očekivati, a ne navijati, a to ste dobro rekli, dobar dio domaćih medija, zapravo velika većina, donose... Uključili su se u nekako navijanje za neku stranu, jednu stranu najčešće. Dakle, oni ove događaje predstavljaju kao događanje naroda, ali nekako drugačije, takozvano događanje naroda iz 90-ih u Srbiji, kada je Srbija opet bila zbog financijskih, zbog ekonomskih, zbog korupcije, zbog nacionalizma u neredima. Pa iza toga slijedio rat. Hvala Bogu, više nismo u Jugoslaviji. Ali to je stvar u kojoj se mi ne bi trebali miješati, trebali bi promatrati sa strane i oni koji nešto pišu trebali bi poznavati i srbijansku povijest, pazite, srbijansku, i trebali bi poznavati njihov politički kontekst što je moguće dublje, ali i znati situaciju u Europi. Da, i globalno zapravo poznavati situaciju. No, evo, još jedan ponavljam, zaista nemam nikakvu intenciju. Ja sam, evo, i godinama živio u Beogradu i često bi me u Beogradu pitali ljudi iz različitih političkih opcija s kojima sam komunicirao, radio intervjue, pa što ti misliš o ovome onome? Ne mislim ništa. Vi ste birali, to je vaša stvar.
Kao što ja ne volim da zapravo bilo ko od njih komentira situaciju u Hrvatskoj i misle nešto o tome u Hrvatskoj, tako nećemo ni mi misliti i određivati ljudima u Srbiji što će oni birati. I još jednu stvar bih samo primijetio da mi je zaista užasno. Evo, toliki dio javnosti medijske se skoncentrirao oko događanja u Srbiji, a zapravo bilo bi mi jako drago kada bi 10% te energije potrošili i koncentrata potrošili na stanje i kvalitetu života Hrvata u Srbiji, odnosno hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, s kojim sam isto tako godinu dana radio. Dakle, ona je to interesantno u svim ovim situacijama i medijskim prenošima nigdje niti spomenuta nije. Dakle, ti ljudi uopće za nas ne postoje, to je strašno. Tamo je brutalna srbizacija i službene... Ali zašto mi moramo u tome sudjelovati? Zašto mi, naši mediji, sudjeluju u srbizaciji Hrvata u Srbiji? Ne, nego prešućujemo. Prešućujemo srbizaciju... Pa je li to onda biti suučesnik? Ali to je opet, pazite, to je opet pitanje narativa, pitanje odnosa. Problem je hrvatskog društva, problem Hrvatske, velikog dijela političke elite, velikog dijela kulturne i obrazovne elite, ne svih, i velikog dijela novinarske elite je slijede jugoslavenski politički narativ. Davnih 60. godina, 50. godina 20. stoljeća napisana jedna debela knjiga u kojoj su definirani osnovne smjernice kojim bi išao povijesni narativ svih naroda. Da bi se uklopio u zajednički jugoslavenski narativ. Nema veze što se u biti ne poklapaju. Svi udžbenici su kasnije pisani po tome. I danas, kad netko zna kako je u Europi, kad neko zna kako je na Balkanu, kad neko zna i hrvatsku povijest, tako je očito da se hrvatske građane gura da gledaju mentalno, da gledaju prema Balkanu, a ne da gledaju prema Europi. Na primjer, meni je žao što se u javnosti, ja sam koliko znam jedini, što se ne govori o naoružavanju Europe. A pritisak američkog predsjednika Donalda Trumpa na stratešku potpunu samostalnost Europe je prisiljao europske zemlje da razmišljaju o tome. Prošle godine se govore o kreditu od 500 milijuna do bilijun eura. 500 milijardi do bilijun eura. Onda se prestalo govoriti. Nešto kao što je bio onaj korona kredit. Pa to je esencija hrvatskog nacionalnog interesa. Naš udio koji bi bio nekoliko milijardi dolara ili eura, zavisi kako bi se podijelilo, značio bi mogućnost izgradnje vojne industrije. Značio bi nova zaposlenja. Značilo bi i jaču gospodarsku djelatnost. A da ne govorimo o sigurnosti. Balkan je trusno područje i nisam ja siguran da Srbija neće posegnuti za oružjem. Da, ono što sam malo prije govorio vezano i za hrvatsku nacionalnu manjinu i naše prešućivanje je zapravo sramotno s obzirom na to da evo vidimo i gradonačelnik Subotice koji iz SNS-a, ali koji notabene u Skupštini podržava i hrvatska manjina, dakle tu većinu u Skupštini, govori o tome da Srbiju napadaju ustaše i tako da je. Dakle, iz jednog grada koji je bio multikulturalan, prije 120 godina bio većinski hrvatski grad, dugi niz godina, praktično nakon Zagreba, najveći grad hrvatski je bio na svijetu. A apropo ovoga što ste rekli, interesantno je koliko se zapravo imanentno nama kroz medije nameće ta balkanizacija, a ne europizacija, pa onda sad vidimo, recimo, imamo razne nekakve pojavnosti naše iz Hrvatske koji idu po svijetu, po Amerikama i tako dalje, onda govore o balkanskom načinu života, iako u Americi je dosta onako prestižno reći evropski stil života i tako dalje. To su ljudi koji dolaze iz Europe. Ne, oni zapravo na prvo mjesto stavljaju da dolaze iz Balkana. Nama se zapravo cijelo vrijeme negdje kao ispod stola želi potvrditi da smo prvo Balkanci, pa tek onda Europljani. Osjećate li vi to? Ne, ja sam učenik Ante Starčevića. Dobro sam izučio povijest. Dakle, znam kud je taj povijesni narativ. Međutim, većina hrvatske povijesti i većina hrvatske politike ovih 1000 godina i više, zbivala se u kontekstu mitile Europe i u kontekstu Mediterana. Ta povijest nije bila ni romantična, ni bratska. Kao što u politici ne postoje romantične i bratske stvari. Mi smo imali 1000-godišnji savez sa Ugarskom, koji nije bio ni romantični, ni bratski, ali je bio savez. I to je bila zajednička politička tvorba. I to je određivalo sudbinu. Hrvatski vitezovi su ratovali
Poljskoj, Češkoj. Donijelo Osmansko carstvo, koje je skoro do vrata Zagreba donijelo balkanizam i točno se osjeća, nažalost, još uvijek, iako je davno to prošlo su i 200 godina da su neka područja oslobođena od osmanske vlasti, ostalo je to nasljeđe i javašluka i nereda. Austrija nije bila dovoljno... Lupeštine, grabeži. Pa dobro, sad me posjećate na Otto von Bismarck, kad su ga u 19. stoljeću pitali što misli o Balkanu, on je rekao da mu je Balkan potpuno nezanimljiv. Da zašto? Pa kaže, Balkanci lažu jednim drugima i jednim drugima kradu stoku. I svako kome ispričam to, pa kaže, pa to je istina. S tim da to laganje i stoku zamijenimo nečim drugim, ali princip je ostao isti. A Austro-Ugarska, odnosno Habsburška monarhija, gdje god je bila, od ušoravanja sela u Slavoniji do ustrojavanja državne uprave u Dalmaciji, donijela je red. Ponavljam, to nije nikad bilo ni pošteno, ni divno, ni kraljestvo, niti bratstvo i jedinstvo kako nam pričaju. Ali je to bio red. I oko toga se svi slažu. I to je nasljeđe kojim trebamo nastaviti. I Hrvatska je strateška sljednica strateškog gledanja prema Balkanu, austro-ugarskog. Dakle, bečkog gledanja prema Balkanu, a ne igranje s tim Balkanom koji je, ajme meni. Kada govorimo o dosjeu Srbije, jako je bitna, ako danas promatramo ovo za sve vas, pa evo i nas, koji smo jako dobri poznavatelji situacije, tamo ovo nije nikakvo iznenađenje. Ni vi, ni ja nismo iznenađeni, apsolutno dapače. Mi o ovome govorimo već odavno, kako se stvari razvija. Mi se ovdje družimo već godinama i ja mislim da smo dio ovih razgovora ponovili. Neka gledalci pogledaju. Da, ali dobro, nije nam iznenađenje, iako kažem jedan dio hrvatske javnosti ko su ponovno moderne guske u magli ili što bi rekli u modernom izričaju korisne budale, ali o korisnim budala ćemo malo kasnije. Znači, ovdje govorimo, htio bih da zapravo govorimo prije svega o toj genezi politike, višestoljetnoj genezi politike, na neki način da evo, tu podvučemo još jedanput i zapravo tog momenta srbijanskog cjenkanja uvijek oko njihovog najvišeg cilja, a to je zapravo Velika Srbija u svakom mogućem trenutku, pogledu, vremenskom ili povijesnom momentu, što god. Ma pazite, mi koji smo preživjeli 90-te i koji su, oni među nama čije su obitelji platile cijenu za nacionalnu i državnu slobodu Republike Hrvatske, ostao je izraz Velika Srbija. Međutim, u mentalnom razmišljanju Srbije, recimo u 18., 19. i 20. iako Srbija nije postojala u 18. stoljeću, to je više pravoslavna crkva, postoji, više odgovara izraz Srpsko carstvo. Oni imaju viziju vrlo široke rasprostranjenosti Srba, etničke. Tu viziju su preselili čak i u doba doseljenja. Pa onda je jedan fantastični pisac, Nikodem Milaš, je pisao kako su Srbi saobraćali s Rimljanima u 4. stoljeću. Dakle, fantastične priče. Međutim, to je žestoko prisutno u njihovoj savjesti i oni, prosječni ljudi, a još ih kljukaju mediji, vide viziju srpstva koja nema veze s mozgom. A srpska država, kakva je stvorena, dakle, zapravo je to uža Srbija današnja, bez Kosova i bez Vojvodine, nastala je na trusnom području u kojoj su pregazili Osmanlije, pa ga je austrijska vojska oslobađala. Srbija je bila 20 godina pod austrijskom vlašću, šteta što nije bila 100 i njima bi bilo bolje. I sa tim prelazima njihovi knezovi kasnije u 19. stoljeću su razmišljali otprilike, a sad ću ja ovo pojednostaviti, jer u diplomatskim dokumentima ima baš tančine tumačenja. Dakle, velikima se treba maksimalno dodvoravati, moćnima, činiti im usluge. Sjediti na više stolica, prevodim na... Svim velikima. Da, svim velikima. Ja sad moram iznijeti srbijansku perspektivu da je naša publika razumije. Činiti im usluge, ali nikad ne zaboravite osnovni nacionalni interes. To je, u stvarnosti to znači ovako. Da će se
zaklinjati na vjernost sultanu čiji su vazali bili. Zaklinjat će se na prijateljstvo Austriji, čiji su bili štićenici. Srbi zaboravljaju Karađorđe kada je izgubio prvi srpski ustanak, nije pobjegao u Rusiju, nego je pobjegao u Austriju. Dakle, Srbija je štićenik Austrije. Kasnije su se u toj priči priključili Francuzi, od kojih su Srbi uzeli lihvarske kredite. Recimo ovako, uzmeš kredit od 100 franaka, oni ti daju 85, a ti vraćaš kao da su uzeo kredit od 100 franaka. Dakle, vrlo lihvarski. Kupovali su oružje u Velikoj Britaniji, Velika Britanija ih je podcjenjivala. Svakako imaš široko područje, zemlju koja je relativno nije trebala biti siromašna, ali zbog viška stanovništva je bila relativno siromašna. I onda gledaš kako bi igrao sa tim velikima, prvo da bi sačuvao tu zemlju, dakle tu Srbiju, koja je bila kneževina, pa tek je kasnije postala nezavisna država, dakle bila je vazalna kneževina, a tek onda ostvario neke druge ciljeve. To se sve promijenilo u Prvom svjetskom ratu, kad je Srbija, impresivno je kako i danas, i u Hrvatskoj se to vjeruje, kaže Srbija pobjednica i Srbija osloboditelj. Srbija je nestala 1915. 3 godine je bila na francuskoj hrani u Solunu. Bojište oko Soluna su u savezničkim izvorima se naziva Solunski vrtlari. Ništa se nije događalo dok se nije slomila Bugarska. I onda je naravno u navodnike hrabra srpska vojska došla i oslobodila i onoga koga hoće osloboditi, koga neće osloboditi. I tu priču onda su se susreli sa domaćim Jugoslavenima, to ćemo danas pričati. Jugoslaveni su proizvodili sami tu priču o Srbiji kao središtu oslobođenja. Imamo danas, zbog toga, što bi rekli Amerikanci i Englezi, miš, maš. Ne vidimo Hrvatsku od balkanskih stabala. Srbija je, naravno, kao i onda, tako i danas, dakle, ajmo to prevesti na današnji jezik, dakle, sjedimo, kao što ste rekli prije, to bila Turska, Austro-Ugarska, Francuska, Engleska, ja sam sad mogao reći, sjedi na više stolica, ali to sam rekao jedan putem, ali neka naša publika čuje. Povirimo malo iza kulisa njihovog razmišljanja. Lakše ćemo razumjeti. To je naravno sjedenje na više stolica, ali to su takvi ljudi. Jednostavno, to je kontinuitet politike. To samo hoću reći, da je zapravo u mizan-sceni uvijek drži to svoje leno, a to leno, odnosno to blago, je zapravo taj jednostavan koncept Velike Srbije, odnosno Srpskog carstva, od kojega se ne odstupa niti 1 milimetar, što vidimo i u recentnim, dakle, svim mogućim prilikama, izvješćima, kroz obrazovni sustav, kroz medije i tako dalje, da je zapravo cijelo vrijeme, bez obzira na sve te priče krasne, mi smo ovo, mi smo ono, zapravo cijelo vrijeme se proteže uvijek i vječito ta... Ali djetinjasto je vjerovati da ljudi... Vjeruju određeni krugovi u Hrvatskoj koji cijelo vrijeme nameću da je to... Ne, ali pustimo sad. Hrvatska je liberalno-demokratska zemlja koja ima svoje nedostatke, međutim, taj koncept liberalno-demokratska znači nije, što bi rekao jedan američki predsjednik prije 20 godina, kaže, Amerika je velika zato što nije zabranjeno biti glup. Da, ovo ste dobro rekli. Dakle, i Hrvatska je velika zato što nije zabranjeno. Dakle, naša snaga može počivati na tome da nije zabranjeno biti glup. Ići na koncert nekog krčmarskog pjevača i napuniti dvoranu i onda rezati sve nad tim krčmarskim pjevačem. To nije zabranjeno. Međutim, ali pogledajmo realnost. Nije realno očekivati od Srbije sa takvim povijesnim iskustvom i sa vrlo jakom... Da će ona tek tako odustati od toga? Ne, nego ne može se očekivati da će se oni ponašati drugačije. Da. Nešto što traje 300 godina, 500 i čak i ako je izmaštano, ne može biti drugačije. U tom slučaju mi trebamo pogledati izvorišne, to uvijek ponavljam ljudi, nažalost ne, izvorišne osnove Hrvatskog ustava gdje je definirano što je Hrvatska država. I to je naše polazište, to je naš raison d'etat, državni interes. A to što oni pjevaju i što oni, vidio sam, mislim da je bilo u tjedniku Vrijeme, koji, recimo, jedna od odličnih novina u Srbiji. Kao i Peščanik, kao i... Da, čitam sve elitne svjetske medije. Na Balkanu, kad pročitam Vrijeme, na jednom mjestu je navedeno, bila je slika, kaže, veterani, kao iz onih ratova,
njihovi, su se pridružili studentima kad ono sa studentima stoje četnici. Svaka njima čast. Ali meni to uopće nije zanimljivo i ne znam kako može uopće biti zanimljivo ikome u Hrvatskoj. To je protivno hrvatskim nacionalnim interesima. Bog ih pomogao sve zajedno, ali dalje od Hrvatske. Što su Židovi nekad govorili za ruskog cara. Živio car, ali što dalje od nas. Živili oni, ali što dalje od Hrvatske. Apsolutno, dakle, treba postaviti distanca prema bilo čemu što se tamo događa, to smo rekli na samom početku, a ne sudjelovati na bilo kakav mislim, način. možda nije loše da tu distancu podcrtamo, iako možda riskiramo da nas domaći optuže za nešto, ali... Nije briga što će ti takvi reći. Ono što vi kao i ja smo zdravorazumski intelektualci, mislim, davno smo prošli to što će ko reći zašto. Ono što je u ovom trenutku zapravo interesantno, dakle sad to paraleliziramo sa sadašnjom situacijom, znači odnos prema Kini, prema Rusiji, prema Americi, prema Evropskoj uniji, a unutar Evropske unije partikularni odnosi prema Francuzima, prema Njemačkoj, dakle Njemci su blagonakloni prema vlasti u Srbiji zato što im je izvolite liti, Francuzi zato što izvolite rafali, u Ukrajini se prodaje oružje, od Izraela se kupuje oružje, Kini se daje rudnici, dakle praktično možemo reći da postoje eksteritorije Kine u Srbiji, gdje zapravo važe skroz kineski zakoni, a ne srpski. Rusija drži infrastrukturu, odnosno drži NIS, drži naftnu industriju, drži elektroprivredu. To nije jednostavna pozicija za samog Vučića. On je zapravo vrlo kompleksna, komplicirana situacija. Koliko god se to zapravo na prvi pogled čini, jednostavno, to je zapravo vrlo kompleksno. On zapravo ne može potegnuti nigdje ni na jednu stranu više, jer onda odmah uzdrmava drugu stranu. Je li zapravo, možemo krenuti zapravo od ruskih intelektualaca, od njihovog intelektualnog trasta koji i dalje percipira suvremenu srbijansku državu kao ultranacionalističku državu sa teritorijalnim pretenzijama, dakle, oni na to gledaju pozitivno. Je li u ovom trenutku ljuljanje Vučića, dakle njegove vlasti koja se ljulja, je li iza toga, mi ne vidimo ili se jasno ne vidi ko stoji iza toga, je li iza toga zapravo mogu stajati ruski interesi prije svega? Pazite ovako, Rusi, Putinovi intelektualci, okupljani u trastu mozgova koji se zove Rijak, neki ljudi su prije invazije na Ukrajinu imali veliki utjecaj u Europi i u Americi. Ti ljudi nastavljaju... To su akademici, da. Akademici? Oni nastavljaju hladno analizirati i Europu. Pazite, i Rusiju hladno analizirati. Srbiji su posvetili više analiza, da sad ja ne pričam puno, jer i ruska perspektiva je imperijalna kompleksna, otprilike. Srbija je nacionalistička država koja će se bez problema cjenkati sa svima. Oni će pod svaku cijenu igrati na kartu očuvanja nacionalnog identiteta. Srbi prosječni, ali i mediji i vlada ih uvjerava da je to ključno, jer da su oni središte nečega što će najedanput postati srpsko carstvo. Zato toliko insistiraju na nacionalnom identitetu. Ali je naglašeno to cjenkanje. To znači postupanje. Recimo, 2012. Srbija je dobila status kandidata za EU, a obećala da će priznat Kosovo. Pa naravno da neće. Srbija nikako ne može priznat Kosovo. Onaj ko prizna Kosovo, ubiće ga. A mora ga priznat jer je to faktička stvarnost. Ili ga mora priznati ili prepoznati. Jer pazite, idemo, polaznična osnova Kosova bi zapravo mogla biti i polaznična osnova i za Vojvodinu. Polaznična osnova je Banditeri i naravno Ustav SFRJ iz 74. godine koju kasnije Milošević u 9. mjesecu 90. derogira i zapravo ukida status autonomnih pokrajina, ali je činjenica da zapravo te izvorišne osnove mogu doprinijeti dalje komadanju Srbije. Pa gdje bi Srbija pristala onda na to? Ja sam više govorio, kad se govori oko jedno je Vojvodina, drugo je Kosovo, Vojvodina... Ali svejedno, zakonski gledamo, oni su zapravo imali isti status u Jugoslavijskoj federaciji. Razlozom Jugoslavije, mišljenje Badinterove komisije je pase.
U pitanju Kosova... Ne govorim o Bandeteru u kontekstu njegovog odnosa prema Ustavu SFRJ iz 74. godine i njegovog apsolutnog naslanjanja na taj tekst. Srbija se danas poziva na jednu rezoluciju Vijeća sigurnosti u kojoj je Kosovo priznato kao... 1389, da. Tako je. Međutim, realna stvarnost je milijunima svjetlosti godina daleko od toga. I ja ne vidim kako se ta rezolucija može ikako realizirati. Ne vidim da će Albanci, Kosovari odustati od toga da su država, jer su platili... Nitko u Srbiji ne želi priznati, a u Hrvatskoj se to ne priča. Albanci su platili vrlo veliku cijenu. Srbija je na Kosovu radila etničko čišćenje. Etničko čišćenje. To je bitno. I ne može se to etničko... Sad ćemo mi zaboraviti pa ćemo biti braća u okviru Srbije. E sad, kad se pogleda tvrda realna stvarnost, u tvrdoj realnoj stvarnosti Srbija ne može priznati Kosovo jer je to dio srbijanske, srpske nacionalne mitologije koja je raširena svugdje po svijetu. Pa ne može biti Srbija bez Kosova. Zbog toga neće. Jer najedanput je otišlo srce Srbije. S druge strane su i njihove međusobice. Dakle, u politici mi imamo izbore, pa onda političari pričaju sve i svašta. Kad prođu izbori, vrate se svom građanskom zanimanju i vladaju oni koji su dobili izbore. Tamo je u igri nasilje. I danas, samo sam krajičkom oka vidio informacije, dakle, valjda aktivisti SNS-a su napali te studente. Vi ste izdajice domovina ili šta li već. Otadžbine, da. Srpstva. Zapravo ne ni otadžbine, nego srpstva. Dakle, sve se diže na viši nivo srpstva. Ali to je ona metodološka priča što sam rekao na početku. Dakle, ne države, nego zapravo srpstva kao opće pojma. Oni sebe vide kao središte nečega što ne postoji. Samo u njihovoj glavi postoji. Dakle, taj srpski svijet i mi bi... Nadam se da ima dovoljno pametnih ljudi u Hrvatskoj da to nas ne zanima, ali svakako rješavanjem nasilja. Pazite, ista scena se događala 1903. U Beogradu je bio socijalni bunt trgovačkih pomoćnika. Bio je rat na ulicama sa vojskom, policijom. Dio vojske je pomagao te pobunjenike, dakle, te štrajkače. Rezultat je bio, mislim da je bio rezultat 5-1 za policiju. Ubili su 5 pobunjenika. Ali 2 mjeseca, 3 nakon toga se dogodio državni prevet, makli su kralja. Ne mogu zamisliti da Vučić ne osjeća mjesto na kojemu je metak prošao prošlom srpskom premijeru kojega su ubili. Ne mogu zamisliti da Vučić ne osjeća sablju za vratom kao što su osjećali Obrenović. Jer je to takva politička kultura. To nije politička kultura, tamo apsolutno nema kompromisa. Idemo sad kompromisa u nacionalnom interesu, zajedno ćemo nešto napraviti. Nema. Ili ja vladam pa sam ubio tebe, ili ti vladaš pa ću ja ubiti tebe. I slušam komentare, dakle, na jednom mjestu, čak i ozbiljnim u tom vreme, piše, kaže, protiv Vučića su se probunili i gradovi koji se nisu pobunili protiv Turaka. To otkriva i podijeljenost u srpskom društvu. U srpskom društvu su uvijek postojali ljudi koji su razmišljali racionalno, koji su znali da se Austro-Ugarska više isplati, da je to veliko tržište. Tako postoje ljudi kojima znaju da se Europa isplati. Zato što je to veliko tržište i zato što to donosi mir i stabilnost. Ali postoje oni drugi ljudi koji će mačem, pištoljem, prvo svoje susjede, dakle svoje Srbe, ali onda sve susjede Srbije uvjeriti. Vi želite da bude srpski svijet. To smo imali 90-ih, ali smo zaboravili. Da, kroz jogurt revoluciju, dakle, gdje je upravo rečeno vi želite
Vi to želite. Samo niste svjesni toga da vi to želite, taj srpski svijet. Mi to ne želimo. Bog vas pomogao. Što dalje od nas? Što dalje od nas? Poštovani gledatelji, vraćamo se u studio. Interesantan je razgovor, ali moramo malo odmoriti uz EPP blok. Kao što sam rekao, vraćamo se da aktualna tema dosije Srbije. Ostanite uz nas. Ključ Ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ Ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ Ekspert. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl. Može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uff. Poštovani gledatelji, u drugom smo dijelu emisije s Tihomirom Rajčićem, našim uglednim profesorom, doktorom, povjesničarem, predavačem i komentatorom aktualnih zbivanja na svjetskoj političkoj razini. Govorimo o dosjeu Srbija. Gospodine Tihomire, situacija u Beogradu sada takva da bih volio od vas komentar. O čemu se radi? Neki strani mediji govore o tome da bi ovo moglo dovesti eventualno i do nekog građanskog rata, nekog oblika građanskog rata, jer je podijeljenost u društvu jako velika. Mi o tome nećemo govoriti, kao što smo rekli, ja stvarno ne želim nikome nikakav rat, a pogotovo gatat što bi, ko bi, kako bi, ali one činjenice koje jesu je da je Vučić naglo smijenio Vučevića, dakle, taj pion je smijenjen. Vučević je de facto bio skoro pa nebitan lik u cijeloj priči, on zapravo nije imao nikakvu svoju personalnost u sjeni Vučića, daleko veću i danas ima Šešelj od njega, čak i Ana Brnabić. Iako on ima isti ustav kao i mi iz istih izvorišnih osnova, što znači da je predsjednik vlade i predsjednik još SNS-a zapravo najbitnija osoba u državi, ali je jednostavno i usput je pala vlada. S druge strane imamo mlade i sve asocijacije koje se naslanjaju uz mlade studente na ulicama, no oni nemaju jasnu političku organizaciju, oni imaju plenum, ali nemaju političku organizaciju, no iza ovoga sigurno, evo samo da dovršim, mora stati jaka organizacija, oni su jako dobro organizirani, nije baš da su sad mladi, da će se tek tako jednostavno organizirati, znači neko ozbiljan stoji iza toga svega skupa. Ono što je interesantno, što recimo naši mediji ne prenose su dvije stvari, dakle sastanak Bocan Harčenka sa Vučićem, oni koji znaju ili poznaju situaciju u Beogradu, znaju koliko je važnost Bocan Harčenka kao i Hila. Dakle, radi se o ruskom i američkom veleposlaniku koji su zapravo, Andrićev venac jedan je mjesto gdje oni pohode i donose misli svojih vlasti. I tu se rješava sve. S druge strane, recimo isto je tako interesantno, u našim medijima se ne vidi zapravo koliko poruka su ti studenti, neki čak u nas nazivaju naši studenti, meni to stvarno nije jasno, ti studenti rekli, Hrvati ne mešajte se, ne želimo da nam vi pomažete. Treba isto tako spomenuti da su i lideri, dvojica braća koji često spominju, da su često viđeni na skupovima sa zavezanim ruskim i srpskim zastavama.
To u nas nije preneseno. Dakle, ja vas molim malo za taj jedan background tih naših studenata i korisnih budala, odnosno korisnih idiota, odnosno tih jugonostalgičara. Pazite ovako. Evo ga, malo sam sve to udrobio, ali ima toga da se... Okej, to što ste sad govorili je vrlo djetinjasto. Hvala. Sa stajališta, mislim, ne vi, nego neko ko u Hrvatskoj razmišlja, tako je vrlo djetinjasto. Da. A o našim studentima, da. Ma ne, čitava ta priča. Da. Čitava ta priča je vrlo djetinjasta i sad tu nešto... Rekao sam malo prije, dakle, sve u redu. Neka oni rade što ih volja, ali što bez nasilja i što dalje od nas. Međutim, gledano iz američke perspektive, Americi, pojednostavljeno rečeno, znači da se na Balkanu ništa ne događa. I ja pretpostavljam... Ona ga je smrznula već odavno. Ali pazite, ova se priča dogodila 1897. Amerika, Austro-Ugarska i Rusija su imali važnijih poslova. I oni su zaledili situaciju. I dogodila se situacija... Gledajte ovako, nećemo na Balkanu ništa raditi, jer imamo važnijih poslova. Da ne bi sad gazili jedni drugima. Ne volimo se, ali nećemo sad gaziti jednima drugima po prstima. I to je trajalo 7 godina. I tadašnja hrvatska politika je bila nezadovoljna, koja je gledala prema mogućnosti pomoći sa Balkana. Srbijanska politika je bila, pokrila se ušima, tadašnji kralj je bio pijun Austro-Ugarske. Slično bi se moglo dogoditi, taj sastanak, evo sad kad ste mi rekli to, taj sastanak može ići za tim. U ovom trenutku će se rješavati, Putin je podcijenio, Donald Trump je podcijenio, svi ozbiljni analitičari se slažu, podcijenio je rusku agresiju na Ukrajinu. I tu će vjerojatno biti središte njegovog diplomatskog napora. S druge strane, Rusija je podcijenila, to jest Putin se kockao. U ovom trenutku Amerika je 8 do 10 puta jača od Rusije. Vojno. U svakom pogledu, ali vojno pogotovo. Dakle, John Bolton, koji je bio bivši Trumpov savjetnik, koji ga poznaje, kaže, Trump je čovjek koji će bez problema reći Ukrajinci, evo vam 500 milijardi dolara i pucajte koliko god hoćete. Rusi su ove godine sakupili 150 milijardi dolara proračuna za vojsku. Uz velike financijske napore, uz rizik financijskog sloma i rastuća inflacija. Dakle, to je jedna realna opasnost koja se zbiva na pozornici. Balkan je za njih backyard, sporedno dvorište. Najbolje je da se ništa ne događa. Tako da to što ste spomenuli, ja bih rekao, već je bilo. Ne, zapravo se ništa neće dogoditi. Na neki način i ozbiljni analitičari govore kako će zapravo cijeli taj put se s vremenom ispuhati. Ali pazite, mi smo ovdje već komentirali puno prosvjeda u Srbiji, zadnje 2-3 godine. 1 od 5 miliona i tako. I ne znam, puno je to. Ispada kao narodni običaj ti neki masovni prosvjedi. Međutim, u tjedniku Vreme je pisalo ovako, da se sad u ovom trenutku održe izbori. SNS bi dobio na izborima. Da, upravo sam to htio pitati zapravo. Oni govore o rušenju Vučića, ali zapravo opozicija, Evropska unija i Amerika su rekli da uopće ne želi sa ovima razgovarati na opoziciji, da je to toliko bez veze, da nemaju s kim normalni razgovarati to. Ali zapravo ne postoji Đinđić, ne postoji drugi lider koji bi mogao doći na mjesto Vučića. Ajmo biti realni. Ko je taj ko bi zapravo... Đinđić je dobio metak u glavu i niko ne želi biti drugi Đinđić. Da, više niko ne želi biti drugi. Da ja živim u Srbiji, ja bi se dobro pazio hoću li biti Đinđić, ako ćemo pošteno. Mislim, jedno je u Hrvatskoj, pa kad te popljucaju i kad govore ti bilo šta, i onda ti ideš kući i živiš svoj život, a drugo je kad te ubiju. Znaš, ti se meni ne sviđaš, pa dobiješ metak u glavu. Nije uopće zanimljivo, da blago rečeno. Ali što sam htio reći? Ima tu još jedan problem. Razgovarao sam neki dan s jednim čovjekom iz Srbije. Pitao me što ja mislim. Da, često sad pitaju o tamo što mi mislimo, ali ne žele da čuju što mi mislimo. Ne, nego je
kako poznajem društvo, kako poznajem povijest. Gledajte ovako, većina građana Srbije su na mentalnoj razini 19. stoljeća. Oni još uvijek mentalno, čak i oni obrazovani, oni mentalno još uvijek vode ratove protiv Osmanlija, oni su mentalno još uvijek osloboditelji. I to je najvažnija snaga predsjednika Vučića i njegove stranke, izraziti nacionalizam. Ekstremni, da. Da, i to publiku koja neće razmišljati u europskim kategorijama. Kod nas u Hrvatskoj i oni koji su najnacionalistički orijentirani, koji su skeptični prema Europi, na kraju dana podvuku crtu. Ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, a ovo mi se isplati. Kao i svi normalni ljudi na ovom svijetu. Toga nema na toj razini. Oni još uvijek na mentalnoj razini, čak i sveučilišni profesori, vode nekakve oslobodilačke ratove koji nije mi jasno to. I to je publika koja će glasovati. To je publika koja se ne vidi na tim prosvjedima. Da. To su pojedinci koji su napali te studente. U vremenu ili u Peščaniku je pisalo jedan taj oporbeni političar. Kaže, on je najveći izdajnik od doba Josipa Broza. I sad, pazite, izdajnik čega? Kaže, izdajnik jer je on europski plaćenik, a on je navodno europski plaćenik zato što sjedi i na europskoj, i na ruskoj, i na kineskoj, i na svim stolicama, a oni žele da on sjedi samo na ruskoj stolici. Jer su nama kao Rusi braća. Njima to jest. Paže, ista je stvar bila u 19. stoljeću. Čitao sam izvješće jednog njemačkog, austrijskog državnika koji je došao razgovarati u državni vrh Srbije. A onda mu je tadašnji ministar financija, mislim, rekao, gledajte ovako, nama su Rusi na srcu. Oni su naša pravoslavna braća. Ali vi ste nam tržište koje nam se isplati. Isto je. To se onda zvalo Beč i Austro-Ugarska, danas se zove EU i Brisel. I sad je samo, i oni seljaci, i oni ljudi koji žive u Srbiji znaju da se isplati, ali je jači taj nacionalizam. Ta priča kako će Vučić osloboditi Kosovo, slušao sam neki dan jednog akademika, profesora. On je ovako priče, kaže, kad se srpska vojska vrati na Kosovo, to će sve biti u redu. To je potpuna iluzija. Ali zbog te iluzije su oni opasni jedni prema drugima, jer zbog toga može biti rat, ali mogu potencijalno biti opasni prema susjedima. Da, pogotovo kada imamo u situaciju susjedstvu koja imamo, evo, svi skupa imamo jednu krasnu zemlju u susjedstvu Bosnu i Hercegovini koja nikako da zaživi, da se normalizira situacija u Bosni i Hercegovini prije nego što zapravo krenem na cijelu tu regiju ili kao što bi naša Jugovina rekli region. Nemojte mi spominjati taj region, nikako. Neće da može. Ja bih samo, evo, spomenuo jednu interesantnu situaciju s Porfirijem, našim proslavljenim ovdje, kojega su slavili, dičili se, sini, to sve skupa, koji zapravo u jednom trenutku, koji je inače proglašen za najmizoginiju osobu godine u Srbiji, jel? Radi onog traktata o ženama, jel? Da ne govorim dalje, ali evo i radi tog jednog stava gdje on jedan dan govori studentima kako žive u paralelnoj stvarnosti, dakle njegova objava na društvenim mrežama, poruka studentima u kojoj stvarnosti vi živite. Hoćete živjeti u jednoj ili u drugoj stvarnosti, dakle jednostavno je on sam na neki način ili taj komu je to sad govore da nije on pisao nego neko drugi, taj je direktno priznao podjelu u društvu i direktno je zapravo zagovarao podjelu u društvu da bi se sutra dan to se povuklo, da je taj natpis, nije to Porfirij, nego nije on to tako mislio i tako dalje. Njega nazivaju, evo to ću reći kako ga tamo naziva, dakle, džepnim patrijarhom Aleksandra Vučića. To je Papa rekao i ruskom patrijarhu. Da. Tako da ovoga, sve to skupa, kakva je uloga, eto tu se vršno, kakva je uloga Svetosavske crkve, dakle, oni su prije svega Svetosavci. Pazite, Srpska pravoslavna crkva je državna ili paradržavna institucija. Ona je sljedbenica Pečke patrijaršije koja je kontrolirala područje od Mađarske do Bugarske, Makedonije, Slavonije, veliki dio u crkvenom smislu i čitave Bosne. I oni vide samo to. To su Srbi. I to Srbija, da. Oni razmišljaju tako.
Može on biti sutra svetac katoličke crkve i dalje će, neće, Bože me sačuvaj šta govorim, ali može sutra postati bilo kakav, ne može biti. Srpska pravoslavna crkva je srpska država, ovakva kakva je sad. I sad to je on uputio, tim studentima je poručio, vi trebate živjeti u usporednom svemiru srpskog junaštva, a ne u usporednom svemiru eventualne europeizacije Srbije. Ta je poruka tu. A opet je vjerojatno vladi poslužio da sad će on nešto premiriti studente, a s obzirom da je to državna crkva, i to je striktno državna crkva, to je onda kao u Rusiji. Patrijarh će tamo govoriti ono što mu je diskretno rekao Putin da govori. Žrtvujte svoju djecu u oslobodilačkom ratu. Luđaci. Idemo na sam kraj emisije s jednom temom koja je, odnosno na samom kraju emisije s jednom temom koja je zapravo ključna, a to je uloga Hrvatske u cijeloj ovoj priči. Hrvatska je već od 12. mjeseca u niskom startu lobiranja kako i na koji način da se pomogne Srbiji. Dakle, ulažu se veliki napori vezano za pomoć Srbiji u vidu funkcioniranja JANAF-a, nafte i tako dalje. Navodno, evo zadnji sada recentni hrvatski pokušaj da se izmoli Ameriku da sankcije ne idu naftnoj industriji Srbije nisu do kraja 2026. godine. Zašto toliki angažman Hrvatske i tolika bitka Hrvatske za dobrobit gospodarske Srbije? Ma pazite, logika da susjedu krepa krava nije dobra logika. Jer od susjeda možda dobijemo jeftinije mlijeko. Još ako je krava domaća, ako je to. Dakle, odbacimo logiku neka susjedu krepa krava. Međutim, treba se odmah vratiti na početak, na srednjoeuropsko okružje. Srednjoeuropsko i mediteransko okružje Hrvatske. Hrvatska je prirodni izlaz na more. Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Austriji. Tako su se trebale odvijati stvari. Evo, omakla mi se jugoslavenski naftovod, dakle, jadranski naftovod, napravljen je sa svrhom uvezivanja u Balkan dok je bila Jugoslavija. I on i danas ima svoju gospodarsku vrijednost. I sa ruskom zabranom da ide krak prema Češkoj i Slovačkoj. Ima tu sad više razina problema. Prvo, u prosincu sam pročitao u Bloombergu, u uglednom poslovnom magazinu, veliki je naslov. Hrvatska pomaže Srbiji da izbjegne američke sankcije. Pa to nije u hrvatskom, taj naslov nije u hrvatskom nacionalnom interesu. Taj članak je pročitalo nekoliko milijuna ljudi na svijetu. Hrvatska je u Europi, Hrvatska je u NATO-u. Nemamo veze s time. Osim toga, neko može pitati kako to? Ovamo ste glasni podupiratelji Ukrajine i Europljani, a ovamo trgujete s Rusima. Onda niste puno bolji od Srbije. Dakle, vrlo je neugodna situacija. JANAF je objasnio, u tom članku je navedeno da je JANAF objasnio i da traže pazite, po onome što piše, traži se od Ministarstva financija američkog koje provodi zbog opravdanih financijskih interesa Republike Hrvatske da se to odgodi. I Ministarstvo financija koje provodi te sankcije to realno može napraviti. A ne znam, dakle ja sam... Ali ostaje činjenica jedna. Amerikanci su jasno rekli, ako su sankcije, one su sankcije ruskim tvrtkama. NIS je ruska tvrtka. Dakle... 11. siječnja je, zaboravio sam gdje sam pročitao, ne Putin, nego Vučić je rekao da će Srbija otkupiti. Da, do toga nije došlo, a ipak to zavisi... Ali onda bi... To je u ovisnosti od volje Rusa, hoće li za to... Ne, ali je razgovor, realno gledano, razgovor o odgodi sankcija treba voditi od trenutka kad Srbija otkupi. Onda je u pravnom smislu Srbija vlasnica. A do tad su Rusi vlasnici. Do tad je to de facto pomaganje Rusije i može Hrvatsku dovesti jer... Svi ti naši zapadni saveznici, nije to grljenje, ljubljenje kao Jugoslavija i bratstvo i jedinstvo, nego je to sve pažljivo izračunato i u takvoj jednoj diplomatskoj računici se može reći, dobro, gledajte, Amerika se nama isplati. I zašto bi mi Ameriku pitali nešto što se nama izravno ne isplati?
Pa taj gubitak se može, dakle neću ulaziti u ekonomske jer nemam dovoljno informacija, ali svakako naslov u Bloombergu Hrvatska pomaže Srbiji zaobići sankcije je, što se mene tiče, kao Hrvata je vrlo ružno za pročitati, a u diplomatskom smislu je vrlo nezgodno. Evo ga, došli smo na sam kraj emisije. Mislim da smo dobro proanalizirali koliko smo mogli u ovom terminu situaciju koja se događa u Republici Srbiji i kakve i trebali zapravo imati ikakve efekte na Hrvatsku. Kao što ste rekli, Hrvatska, bez obzira što je susjed na tom području, ipak je dio sasvim drugačijih asocijacija i sasvim drugačijih svijeta i ono što, dakle, mi pripadamo hrvatskom evropskom svijetu i ono što smo na početku rekli, na nama u Hrvatskoj nije niti da navijamo za nijednu stranu tamo, niti da na bilo kakav način nekakvim svojim djelatnostima utječemo na mijenjanje političke situacije u susjednim državama, jer ne čini nešto drugome što ne bih htio da se tebi dogodi i mislim da je to zapravo... Možda, ja ću ovdje biti slobodan samo zaključiti, jugoslavenstvo je mrtvo. Da, ono je zapravo mrtvo u Srbiji prije svega. Dakle, ne, nego ono nema nikakve više političke vrijednosti, a ovi u Hrvatskoj pripadnici srpske manjine, dio pripadnika srpske manjine i dio, uvjetno rečeno, hrvatskih ljevičara, ponavljaju tu priču, njome pune medije. To nije u hrvatskom nacionalnom interesu. I s time bi trebalo ili prestat ili ne znam šta, ali jugoslavenstvo... Dobro, ali u svakom slučaju ono što ste rekli, slažem se sama, Hrvatska je dovoljno demokratski liberalna zemlja da i glupost ima svoj prostor u našem javnom području, u našem javnom prostoru. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, bilo je kao i uvijek iskričavo. Racionalno i hladno u interesu Hrvatske. U interesu hrvatskih nacionalnih interesa. Pleonazama imam danas koliko mi duša hoće. Hvala lijepo još. Hvala, pozdrav. Poštovani gledatelji, nadam se da ste uživali u ovih proteklih skoro sat vremena. Vidimo se idućeg tjedna. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja.